Dragi ljubitelji turskih serija, pripremite se za pravu poslasticu. Jesen donosi 2 nove drame koje će zasigurno privući ogromnu pažnju publike. Epsku priču Taşacak bu deniz na TRT1 i napetu sagu Bereketli topraklar na Show TV. Obje serije nose sve ono što volimo u turskim dramama. Strast, sukobe, tajne i nezaboravne ljubavne priče. Taşacak bu deniz, TRT1. Prva velika premijera stiže na TRT1. Serija Taşacak bu deniz, iza koje stoji produkcijska kuća OGM Pictures. Pod režijom Çağrı Bayraka i scenarijom Ayşe Ferdi Yilmaz i Nehir Erdem, ova serija obećava da će nas odvesti u svijet gdje se more i planine bore, a ljudske sudbine isprepliću u vihoru strasti i sukoba. Radnja nas vodi u mjesto gdje su ljudi navikli da prkose olujama i divljim valovima. Tu upoznajemo Esme, snažnu i emotivnu ženu koju tumači Deniz Baysal, i Adila, hrabrog muškarca koji se poput crnog mora bori sa svim izazovima, a igra ga Ulaş Tuna Astepe. Njih dvoje, uz Buraka Yörük'ü, Yeşimçeren Bozolu, Zeynep Atilgan i mnoge druge, oživjet će priču o 2 zavađene porodice, strancu koji mijenja sve i ljubavi koja prkosi svim olujama. Taşacak bu deniz, borba planine, mora i ljudskog srca, uskoro na TRT1, Bereketli topraklar, Show TV. S druge strane, Show TV donosi Bereketli topraklar, novu dramu iz produkcije Süreç filma. Snimanje tek počinje, ali već sada ova serija izaziva ogroman interes, jer u glavnim ulogama gledamo Engina Akyürek'a i Gülsim Ali. Radnja nas vodi u Adanu, gdje 2 moćne porodice, Bereketoğlu i Karahanlu, nakon krvave prošlosti ponovo ulaze u sukob. Mir koji je godinama vladao, srušit će velika tajna, a neočekivane ljubavi, zamke i dolazak misteriozne žene potpuno će promijeniti budućnost. Engin Akyürek igra Ömer'a Bereketoğlu'a, čovjeka odlučnog da brani svoju porodicu, dok Gülsim Ali donosi lik Nevin, nove tužiteljice čiji dolazak potpuno preokreće njegove planove. Uz njih glumačku ekipu čine Belçin Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akaya, Ilejda Agdoğan i mnogi drugi. Bereketli topraklar priča o moći, tajnama i ljubavi koja prkosi sudbini, uskoro na Show TV. Koja od ovih novih serija vas više privlači? Taşacak bu deniz ili Bereketli topraklar? Pišite nam u komentarima, a mi ćemo vas redovno obavještavati o svim novostima iz svijeta turskih serija. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal Moje turske serije i uključite zvonce kako ne biste propustili nijednu vijest. Jesen će biti u znaku velikih priča i još većih emocija.